Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra sepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Menteri Kesorkar Jela berikmi ya ketenat kerap karyang uba bantai dorling do. Ula maham ting baladalap ikinu ginong kai. Ki baot kilo bean ki marap hayo do. Ken ngat ha kajing sya pensistem da ka basyasat patok ru. Uneu Menteri kerap karyang jong Kesorkar Jela. Henne kasngi kan reu terek mentau naiweng arjakat pra. Ulah herhi dalade sayodo banlap ya kajing syak nyat ben kinong rep ki baju ot halor kajing syak kilo bian ki marep jongki ha kinong khai man la kasngi habawan ket ki marep bande sayodo kabolong kakat khai ke bahek do hakani ke jela meklaya hakani kajing la jurep yo Menteri Sarkar ke jela lasan ran langro da Chief Executive Member jong ka Kasihils Autonomous District Council uba his preaching son shella nang ta usem ka himamalem upaem aina manik sem ki officer katnat kerep karyang jong Kesorkar Jela bat kumjuru ki menteri jong ka himamalem uba bantai dorling do ula kenturu ye kinong rep balada ki dangat ha kajing saot kilo bean ki marep jong ki kidai banat mudoi syaka an ne syaka office trekam jong sem jong ka himamalem nalor kani ula ongru ba Kesorkar kampwa bantuklar ye ki kam hayodo namar kani kayo ka ha ba kajing pe jingkmi jong ka himamalem hanre ha ba kinong rep ki wan ban penskawi kani kajing jong ki syaka Sorkar Kom Menteri Sarkar ke Jela ban sepat banwa dikilat kelenti banweng ya kani kajing jong kinong rap kidon bat na padeng jong pi kinong di bat kinong thiet ibayele sop kata geng ke bubu jing ingi haba syangiru dewan komplain nang tami sa seng HFU nakaliang jongiru ilai trelang tu support tamba mai kumbaga doni pemban salendat na padeng pisia kinong yo haba ngalaong ya pisia don kono jing wan mi bai sangi se keren yangi mentaba piyai lang ba jong gitu te kaya giyo ko bu jing kan habang ngalong nadu pasadang nadu bang na shimti ke kam acting siam ngalong bun sin ya pi wan mi se habadon kono ko jing nakaliang jong pisia rupiah sangap menti katapi yang iru kadorba bu hi ke jing haba nakaliang jong piru miong ite te nakaliang jong arong anam simthani ka puan nama tilhi kayo bahat te ka bubuni te kumbalong haka hukum ka balami men abuai tere ku bunai bakandai apa nakaliang jong dorba mamaliam kala pen bana han kulim sa istian ma patiai pen bana kumba juliet man laus nam pen kemau baya kamaret malawan ra kinong rap bandi hayodo ni ha ginu giyo kibaha pa po ke himamalem kinong thiet kidai banda thau biang pat ye ki kho berni bat ki kriya balapin thli hadian balap pelat ni the yo maret kanang banduk tip kanno ka kho berni kriya ka kia bat sakhati kinoi nong thiet kiba persya ya gani ka hukum on pensitam katkum ka ai tharai hilaya sungtu padang kinong thiru kinong diru tengan long sentani ka por kublay sigon nadu ka por ba ngalong nong mikmat apo dis council hadu mentarang de UMDC ngala juris ngala jukran ye kani kejinge kaba kindong rap kijongi kimat ye kejinge kabadai ban syaot kilo kamar kaba 10 kilo syaot no 10 kilo syain poi piwan ud na kapor ngala aris ngala kran apo kadorbar apo dis council ban nakaliang ngakan mau jong usia mubarim ulawan banyu kejat apo yo balai penbaik lu bat kahima nakabenta banum dan su kani kejing saot kilo kadai namdai kata kadang namdan kata balai adu mentah kadang jakum nepat balai yu nakadaw yung aku aban suto ngan yu tu ipida ka mensiam ka basokia namar nga i nakapor bila juyo ngau dadu menjua ba nakaliang ka agriculture department ke Sarkar Jela bahkan muslia kini kikam bahkan terong lam ini kikam hijau asnau judan nakaliang Sarkar teman tapan dalam muslia ngai teman badon ke IKI selendat ngaku aban syai no mentahasi ngaku aban long kanu ke bangidon kam keranang ni namar ngan itu ipitang kawai kajing jong kindong rap kumangi keren nakapor ngia keren tang nakapor election ba unong rap udah belum jong keribat kejat penriu dai nam dai na ndala ada election ngini kelat no ha na tengok
Jadi nata dawan itu ipi kum menteri bapet ya garap keriang. Ngam semauhun banyo ya kikot haki jingto haki news ba kani kejingot kilo kadang beteng aduk mentah. Kali kawardar ka ba upaya mulai. Belapan mi naga yeng jong naga yeng bodan burom napo ka hima naga yeng siem jong hima melim. Kaong ba ka dorbar wakting siem hima melim kala rai bat yai pen mana kumju. Kumbajule man lau senam ban pen kan mau ya ki marap belawan ra kinong rap bande hayo du ne kino kiyo ki bahab apo ka hima melim. Kinong thiet kidai ban thau biang pat ya ki kho berni bat kriya bala penteli hadian bala pelaj ne the yo marap kata kadai ka odar kenang bandup tip katno ka kho berni kriya ka khia bat sakati kinong thiet ba persya gini ka hukum penstam kat kum ka an yo na mong kumta ka kriya kuai ka khia katno to ong lamenga kasan kan riu gram ha Keberni ha unong rap ubasta yo unong rap basta haba fistan filatip kata ke jengkia boleh bisa banor cipau kat san kilo pat ya kamar ke basan pau kilo ha buat nong tiet de kerang ban ya sai lang hang ne ngakwa banong ya pi kawai so ba ya trailang bat kayeng jong upayem mo kasi mi mamaliam laong bani trailang nadon kanu kejing saat kilo pi ai ban nakaliang ka jong na ngan kran sai pi lingba kani ka government ka jongi ka ba menchua pim ju aslo try ki spau katan snam ban nakaliang ka sarkar kin tukular kin pait lam ka jing e jong nong rap ngangan itu pi ngamla sya abang ina ya kani na ka por kamangin ng pelong politics pat ya kajing don kam jong nong rap ngai pelong na politics ya kajing jong nong rap aku apa nong ipi tanggaway to ya trailang bat ya kani aku apa nong ipi to ya teli para nong rap sewai kinong rap sewai ceritor bu dor do nong rap senipat bu dor nong thiet dai nam dai na bu dor do nong thiet ai gede aku apa nong iping kerpat dah bang surit kum menteri jong sarkar semua bahasa ya teli bodor nama pi wan nom tieng dan yang meladi si segi asli kendai ka yo ke jong ikan sabahan nang iskaman dan pi island begini kikar kaya kin yorak yang hi ngan itu pi kidung pai senoro unong rap ujongi tanggawe ngaku apa nong ipi lada ya kamar kapapiadon lang kum ni marjan ni syong wan udong thiet uang ngan thiet no ni kamar 10 tengkah ni kadon kan nuton ke subuh kamar kadon 10 kilo ini badon hajan yong itu yang ai no ngasi tang kendai tengkangan ngan dino abau la tre ban thiet 10 tengkah semua bisni ini pat yong ngan tre ban ni kendai tengkah la ya tre la ya la tang tar lami ke jing kulmar lami ke jing bamya baik pramangi ini gelong kiai barongan itu pinga bumi nakatan badon kinong rap ngasutu bahay ke jing ju kinong rap di kumjuru ke department ke jongi mengikran begini ke officer bedon lang kipen i ke ju ki batay ngi bakaja kani ke jai bom ju kamdon ke jing teli hapan kinong rap ke jongi tengah kerpat dengan basurit sa sisin balay gawan hang ni mentakas ngi mestap itu baka mensim juga kamla syu ban supay ngasukia ngidon ke jingkit kli na banta ke state na banta ki nongrap ki jongi na ta daw masawan nang ni banta step ban syai ban sutu ya ke jing ke jongpi bidang kwa ban chaot kilo ko maju chaot akini kisngi lada pim tre syu pim kwa syu to ya teli kan pramopi ban lada don kanu ka office jong ka sarkar ka pli bat ka sngap ya ke jing ki nongrap tambah tanggawai wat num ngai wat num shu tur kulmar klem datip klem da syai bhai ki kei bro kata ka dei bang aku banong ipi namar ba ki kei bro kini ai be ya renti ke sarkar ka don la ka jong ka lenti ban pai ban kemi han rai pitip syai ba ka ni ka yo madu bolong try
long try kinong rap kan long try ke hima kan dan dai na kasarkar kam kwa ban tukrar ikani ke kam yo kam hat anai ndalapoy hadu ke jenge kumri ngamban si banwan ban yu kejat ban ngangai kam ba manta sing pun kot no gini gigai baro to ya trai lang bat lada dalu tau nong thiet ba ot ya pi kamar pi wanra san phu kilo ot phu kilo lei ban report saying sim lani report syaka an kena mungkin lek badan kam Nei ka bakitit na kinong rep katat na tit po nong bam hayin ka rem. Ya katangi siya sko berbor. Ha? Nong rep tit po tengka di pat show nong bam lai po tengka. Di kata ka jab ha. Di ha ka bay di bat kani ka kam. Nga sko linggo bangi EP kani ka di bala he kani ka khai pateng hang ni hayo do. Ha ka por bangawan menchua hang ni karit. Di kani ka kam khai kani ka kam ka ba e. Hakiwi jela, hakiwi state, hakiwi ri, kita penyaj, dah kerkom ke badai bah. Nanti yang ni, Shwan bay dalung, di bay yang ni, kadang sulong madan bay kerkom. Di kampat dan kerkom ban control, hakan kerkom ban tip ya ke dor kamur. Nanti kadang dah sulak di, sukumen dah hiar dor sususi, di dalam day na. Kata kata ke jenglong berbor. Tinggi kuat ban kinong tit lang ru kinum yap, pi kinong rap ru kinum yap. Tinggi kerpat nak kalian jong sim ban. In senang pe hakan ukur kom banwan ra ya kini im kwa ba kini ke jingsim ko bu ki ba hikai kini ke jingsim ko bu kini ki khar mahajon khlajai denum dai na ada di tang para kasih numdan ke jingle buitu ni ndai dawan uni khlajai hikai lai pujai ke kam buitu sudam ndai ngiu kasih ni kamai dak hok haba ka ro ka khia arkilo khati arkilo katakan long ko hok na ka banta kinong thiet kalau kau hok nak bentar kinong rap kita diru, kinong rap ro, wad dia pengkiai ke berni, teng lah pengkiai ke berni, kau meleu du, nong di du biang mo, tiada kom pengkiai, di kemud nak kinong rap kita hok, nak kinong tiada kita hok, kasih wong, wad ju kemen ni kamario ay namar kakerwa, pi khatit hok, wad nak jingpang pada hieng, cuba beri ban khatit arkilo. Pikati 10 kilo, wanda ka jingpang TV. Kaya ka jingpang kansa. Manu bala thok hi, kamot ka an ka jong ublay ka don ben. Mat ka daw, lagi nong thiet, len na kinong rep, unum le thok, unum ra ka marpot, bandi ni wanum thau wanum le tu kata ka dei ka bangi kerpat pi. Ka hok ka shong hapot donot ju pi, kam shong hang no nuru. Dengan kerpat ba, nginum sap ya ka buit sianti jong kini ki nong khi na sabar. Kepada ka bitok nakli hakijat nakata daw nga kerpat bapin le hok di nakaliang jong akum CM ipen scam ya kini ka hukum bala penwi u naga office jong ka himamalim bala sayu CM hangni acting CM bad balawan ban sakhi ka daw minister jong ka agriculture kani ka ski ka ban sa jigen ma baya kani ka hukum ka bala penwi hangni ngilia slow ki kadung post nem show kata ka jingot kilo la persyang dari por ki ba machwa klemla ndrei minta hakedi ke jingwan jogoba ainam kumu acting sim ngasko ba pinda ainam si syai ni taga kerteng benda ainam ban saban kenmau kedi ke jingpen kot ya kedi ke jingot kilo gila la lanyar la slem ngasko ya keni di minta ngong ba balbyang sajesin ba piginong thit da thau ya ka tu ko kho leni ka berni leni ka kat ka bad dei ban thong thu khati thik kat ba dei di nang ta wat num le tam nolon nang ta di kinong rap kisuk mensim piru kisuk mensim pada ka yodo kalau ngi jaga sami tang sulap dei ban citom mai kita ka anu sim la permi dei ban wan bar ka yodo ka dei ka jong sem siliang kup siliang dei nam dei na mentang hang di kum siam la pen benah ka dorbar jong ka himamalim wangila de penlong ba ka yodo ka dei benlong ka yo jong khasi khara kemud ngi aipor ya kini ki bamdei ki khasi khara kinang sedang no ban nang mi nang ni na yodo kani ka yo jong khon usem siliang ukup siliang kani ka sekretariat jong pi nong rep kwa ban pensai kendet ban ang bandum ot kedak kapoi ka jing e namar balai pet menta umaton mo ang mapisan thau kilo da dei ki la thep na do min hilaso kani ka plastik kami ka jing fruit da kami ka jing fruit kami ka set yakin nawan ki dia hani ki thau ba sbak kam to ne ki thau ba sbak kam to tingi ba ngin da khia madan ur khiang no do to raja kilo ti pinong ya ka plastik nginot bet nginayot ngimla kapag kriya ka jor ka don khaksan at kilo te uba khen uba pat uba teng ngi haban at tamsan kilo tangan pensay lang akmat kinong rap lu kitip ya kata
Mo, tang ka wei ngakwa ban ong ya pi, tang ka wei ngakwa ban pun su thu ya pi baro ki bahe badon ni. Ba, ndai ban ot put. Min cham kumbong I ba minister ba nakasan phau ot chi phau umjudan. Kum katangi pensai umjudan uno nong rep basa ot kumta ula ban race la kekti da jong. Giot mencuai kasan phau ki ot san kilo. Katang ngiru kim ginong khai he ngimbe. Ngim hun. Hendrai ka basan phau kilo ot lai kilo. Ka ba ar kilo ot 6 kilo. Ka ba lai phau ot 6 kilo. Ka ba hendreu phau ot 1 kilo. Ngin im lang ke ngiru ginong khai. Naman ngi pha e ka mar sa dakhar. Ngi hab ban ot yo mahaja. Nadang ngi ot. Ka ba pade kolom ba ngi pha yo man ni pilatip ka mariang jong ite ka bonus la. Tu umar di marput. Sa susuan te umar pot nang ni ubhan da poisa asam la pot. Tingi ha bandu yu turu. Manu ban sayangi kita. Namar kador kum bapiong mene bangi bodor mangi em. Nim bodor mangi nak kai. Mangi nak kai. Bodor kinong rap. Iwan kinong rap. Ibu yu mar jongki. Nyong kano ba kano kong kata dor. Pilong nem banduna em. Dadang kiai kidor mak jongki nisim mangi. Ndai mangi kinyap dor mangi. Kador kade hakap bot kinong rap. Dan kiai ngira da kimangi mra. Kata ke kawai pederu kati pikit kian na nong rap. Kamar ka jong nong rap ka poi lai phau persen hayo. The rest kamar ka don lot sa snong kide sa snong. Mano ba tukla sa snong pat sa snong kid. Kid no ka snong. Hangni dai tambang ki kasi kid. Sa snong kid no pat asam bet direct. Sa snong we all got the money. Nalor kataru ndai tang katakaot gaman ru ngi hang ni ngi thiet ya gaman nong thau don lo jong ni sim be ka jung thau jong tu bai sa snang da gaman jong tu kharasam da kapon ula tu ru si thau pro kisya mana mana tu klare kata mana mana tu klare kata kinong da chi phau kilo kilado lupa da umar sis ba tengka kilado si haja kuai plastik ya kata ni kuah bapim tu kelar kambah. Đây năm đây có. Khi nào đây không? Kiong hana ba? Ngada thiet yau khao nang ni san phau kilo. Lek thau ha katu kaman jong ki umi stang sau pusan kilo sau phau kilo. Di kata bakan no kajim do nang rap kata kan ka bagi do hayau lingi dang ya persya. Sua bangin thiet dungi da keli kan no kong na. Kiong ot. Ar kilo ngiong kong ha ot lai. Pi ai da pi ai ngin kit. Da phim ai ngim tre ngim le jubot yang noru te namar ta kada wa kwa da basu thu ba kinong khai kinong repro da kidan nang mi khmat nginya kren da basu thu nginya pende te ka e ka bujuat man sua 10 kilo si phau ngar nga penrem kom kanong khai nga penrem pende nginya ot da keburam da basu thu